Aduh, mumpung hari Minggu, tumben mah libur, tuh santai malu kejok neh. Kuna ijo lakona. Wah, iya nu kaya nu manting. Ngechat Luna malu neh kejok neh. Jang yo jani neh. Yo ngengke Iluna nih hari Minggu nih, chat malu nah. Pih, maklo aja balas. Senawang waktu mendesak nih, mepet aja. Ini sebalas ah, asik. Jangan sana kaya manting perangkat seger aja sana. Kurna busur no yo kayo nih, tawangnya nanti. Mungkin udah kamu. Beli no HP gen cek udah dunia anak yang tulungin kita bersih ilo bosut manting kanti. Tumben so, mumpung hari libur bang apa ngibur loh. Nenek adu game seru noan, game baru, game cacing nih tinggalin nih. Gitu kan sing adu len dik main game beli rumah ada nanti jadi nelpon timbal arisan karena jain sumpah jadi timbal aja nih. Pulsa dalam kartu prabayar Anda. Sampai pusat lah ini sana. Beli siapa yang nelpon? Padung lah HP tuh. Mungkin seben lagi milih HP. Lah nong pulsa beli, kunang nelpon timpang. Kisah nih mesti mak-main nih. Nih, kalah beraden. Gara-gara itu pak. Cuma dia ngoyong mau. Pak, enggak mau main deh. Kengken sejadan beli nih. Coba Ibi, kini beli ngomong. Main lo, pain beli mah kita. Cek nges-gesin. Romeo klay hado gana. Nih, jadi gitu tuh bisa sambat-sambat nah. Ajan mau beli di benang gitu kan marah mang main. Coba yang sih, apa kan gisi. Nah, gua mau nyala apa? Cetemu temit. Jangan ngambres dah den harus bang nyileh. Abung lah HP tuh masih. Mumpung ngecelep, buin ran WA Iluna nas, pusat bekat WA aja yo. Aduh, sakit pasang no. Pasti gara-gara Luna tape nih. Kamar mandi ran malu nah. Sakit pasang. Yuk kenapa dong? Dia nggak layu kamar mandi. Tuh apa yang jadi jemak ya? Ini dia WA. Isi sayang adik. Ini ya. Pantesan busan pedih marut tangkis ilihin HP. Kini jenis gaena. Aduh, jangan sano. Lega san. Besuan. Boleh yuk besu. Kini jenis ya. Orang ngegame. Ternyata ngegame cacing menci.